aktokan no ketuaran atau makan parti brom di pinpen alang tumpan ni brom pen aturu la pen kurang bang ini laben dia nala tum sosial media ketuaran bang ketuaran ka ninga brom pen atum makan aturu pajero jangan tum ta pokpet news sih dengan kita tangga kasih nato mata nih atau ini sekarang yang longgar tuh longgar shop atau sensi dan kalau ini tuh dia party kan iPhone abang tuh kan jadi kan tapi hai akor ini kalian orang untuk ngapain sampai hai mau di rok atau sensi alat yang mana tentang ini aku lompen control dan pura aja jadi si pudak dia berkait apa yang kita buat dengan pipe pak tentang ya alat pembangunan ini aku lompen control apa ini tentang kayak sosial media loh cocok di apa yang kita mantap sekarang ini nona prom ke bang ya bang jadi itu ada tim kerja setiap parti sekian sama apa ini dah tu boy pen ini kapan dah dia bang umumnya officers jong si kecok si itu kok lo pada karena kita dah mandi konsul kita dalam kita dah mandi ya nane Samsung sih tiap parong karena kita ada direct ni pada kalau tu masuk seperti apa mungkin bagi modal nak boleh dikurang ada teknik insight dia tu kan insight jong sebenarnya jong sebenarnya kecuali kadang cepat berikan cendok illegal appointment dibikin cendok tangkap puasa cepat berikan cendok kok dulu dia tu hantar dia itu mata mas konsumen itu insight mau teglong lo abhas abang kurang dia turun ke banyak batong jalan ko ada harna doko guess pinpura lo kupia tema kupia buat malah ada kila lasnya tu dah inquiry committee tu hai dia tu dah lah kecok cewek ke panil tu dah inside aron dek inside tapi jauh pada ni tu nak lagi lasnya lain silo ini apa ke milik dan dia tak ini nanti dia sosial media bang teglong lo benar Facebook Twitter Instagram bahkan WhatsApp fake account incubate je lah inut banyak kan blackmailing ka kuya type laben miskul wanda hai ahok hiya hai ahok hiya lang lason katia ta babang puang dia tuman ke IT ya kating hitung sai pon begi lapen je long je hitung hai abang puang itu nanti begi tapi arona ting hitung sai kayak kon ben loksi ini panggil tu pikir mantan lagi ni bukan ke kira mau ngaku ni kan siapa dah sasana member teglong mantan lagi ni juga kira mau ngaku ni kan ke metan sasana lagi ya ayat long di mana nasi lahai ka tiara bang tukang ke tuhan ke ab ini panggil panggil lagi ahok lo macam thandir bicara apa mithanak lain tuang sewa hati ka pinjai kita none panggil bang tiada bang ke lahai sonsi klembo muni la phalo ka chojor lahai la sonsi ka tiade peniyong si nam da benang ko kya diliga tiara bang kya bongolong ke hola ke chok tiada si kom nah siti bang ke dilihat dan ko wala puga kya ko sonsi la sonda klem je theklo la sonsi ke theklo penando ni tuman kan nek joy ini la sila kan nek joy Alem ko sa asawa kita tahu na ko chini ekiri asu meme ekiri asu reng je banghan ki putlok banghan asor salo bahaya tu mungkin tidak kang kang nasi
langsung sosial media lo hai klaim tababang kurang itu ke ai ke kating arona ting kan central government ke pas tanggo langsung ai kating kan ini sai public itu na tu pachin lapen ke prang ke lanting ke itu karbiang lo ora tu kan klaim konde lo beratro na konsensi kan itu BJP itu mesti nak hai lah lo karbiang lo ora nasi bola karbiang lo ora tu lo itu apa sosial media lo per hai pine eklem tap eklem group en itu dia kalau kakhiri ji program ke tim karbiang long mate BJP itu ke lah lang ding de ai dia kan tek tu sai karbiang long ora tu man itu ere karbiang long ora tu alam ni tu karbiang long ora itu ora tu phat itu phat ayu jumi nang pi ud nang pi tu alang tu pen chingwai jing sai saya dengan kami isi pen kapicu lagi pasal itu bori bori. Karena autonomous konsep penting dia kaman kami central government state government aku benching wajib saya si kami pling dia pan itu bori. Ajar ding kui pen kaca song yang mereka putar kami itu pinpul betai ke tom. Langsung putar kami itu kontek pin pen kami langsung putar itu tak arona tek dengan sambil pen benching wajib saya itu telepon. Nasi pini Kenapa political party atau itu kan minong ni jo tap mahai ahok yelam sosial media lo kerang tap atau minuta ini karbiang long ta hai hidan kenang bacin anu kan nani hai na mahai long apa konsensus si hai lok si dilong ke suri ini nang long no ni libang ke suri ko strong ni suri ko ini mani long langsung dah kasih konsumjurung para long suri proxy pun ane di opani berada pada suri proxy mudurang dek he suri ke ini masih aja tak kalau jadi suri ke ini masih langsung kasih along tin tapi kasih long 50 puno suri ke thom apa asuri ya sih thori chatto pi puno hada ke suri ini suri ke thom lekai along elong fiesta Richard to bivan KRMG party ban kanton press media social media lo kanton social media lo kanton kita pada bangke elong fiesta KRMG dapat bicara di lasi karbiang ngora tumulong si tahu karbiang ngora masih dicurul macam itu kan nasional saya nanti di klaim partai itu ke aku karbiang ngora lo kita ambil pada klaim untuk pada kucing itu non jenis itu well kontak ini klaim lo kontak ini nanti apa kali klaim sana kau lalu tak nak boleh rakon kecil kan luar pensel lo itu anak pensel lo lah pensel mereka sayang dengan kami tapi cuma di bahasa itu di non je MDC Development Fund lokal dia MDC Development Fund tata 1 crore 30 lakh MLA local area development fund ke 1 crore है तो तुम ये लग नहीं के लोन अलग ली सोर्सिंग हो रहा सोचो के अलग ली लग नहीं के लोन प्रॉक्सी लोन प्रॉक अलग कॉन्सेंसी लावन लोन अलग ली के पूरे तरह से हम पूरी तरह से हाई चला नहीं के लाके लोन सिल्किया लाके apa के लेंगे हाई लावन लोन MLC isi konsensi laki aning hanga lingsi saya dekatnya aning hanga lingsi skim tak eno PPS skim laki 1 crore 30 lakh ke kerja mau terus laki alat tentang panu laki mau saja lagi masih langsung ada sih itu jointly skim rakyat for jadi skim terang orang hat anu sih kimi dia panjang sama dokter kata saya deh kaki tunjuk mana dan MOS 2011 MOS 2021 nah ini MOS kaki tunjuk apa itu logo nanon dan itu si meeting era pilot telepon di dalam sama itu si yang kita tahu isi sebagai kaki tunjuk ini dalam dan PSP puna officer si bukan kita ambil Amit hang asa yang mereka ceklam klaim ini hot copy ya pernah pino. Ka konsen itu mana pino. Itu media pernah pino itu mana kita dikte nak pino. Langsung yang ini itu ya action and man ini bah. Nah tu ceklam. Sir institution tu. Kayak tu. Siapa yang song atau tak kayak.
Right to Education Act 2006 anikan parliament of Bazar free and compulsory education NCT ya guideline tengke TET के पास तुमसी टीचर्स में अपॉइंटमेंट इनके नॉन फॉर्म में के अप्राय में के जाके बांगे आपान तुमसे जितो निके क्वालिटी टीचर्स का वे चले टेट कंपल्सरी एनसीटी या गाइडेंस रे अटेंड करना टेट के पास तुमसी टीचर अपॉइंटमेंट किलोगा लापेन के नॉन के प्रोफेसर लेक्चरर मानजी प्लॉन्टे नेट स्लेब दो बैग नहीं नेशनल एजुकेटिव टेस्ट स्टेट लेवल एजुकेटिव टेस्ट लापेन टीचर्स एजुकेटिव टेस्ट lalu dulu belum cek qualification itu lah tapi non bangke monsam dulu teh di mohoso ke lah sobrang si monsam dulu ada dia nilai ke non susikar ke apa sih iklan ada ke monsam dulu lo lah pen ada ke dia ada bangke bukit cengkan itu parlimen lo lah right to education act itu parlimen lo pas dia pernah pikir lah tentang implement kan teacher se appointment pikir tiap sih jadi tu bang ngomong tu lah ke cison pikir ये तेरे नंगे जालंगे पिंगे बस इन्होंने बंकिया पेंटा के एनसीटी या गार्जियन टेक तक लोग थे टीचर्स पर कंकेप लोग थे वन टीचर्स स्टूडेंट बंग ट्रॉकेप लोग थे बाइनी टीचर्स बंग सिरकेप दो लोग थे बंग की जो नहीं इंक्लूडिंग कैंपस लोग नॉन के लासो का फिलहाल ये फंड चुके तो 100+ टीचर्स अपॉइंटमेंट किलो लासे के बंग जिया नहीं है बस के जैसे कार्य लोग करने लस्वा रिजल्ट पे बेसी ऐसे मेन के टीचर्स ऑफ तुमंग के मिशन नहीं ना तुम बच्चे को सी स्कूल लोग के तो प्राइवेट स्कूल तो इधर प्राइवेट स्कूल के तो इधर के किलो तक सिलेरी तक कम बिकती नोनंग लिखवा हम ada के टीचर्स उनका सिलेरी को रखा आला सब तो दे per month ya getting only 6,400 seclusion dan city per month 6,400 so government school allow teachers get not less than 30,000 lang get check mata 30,000 tak lo tada ba than paka ke last year ban ke itu mungni tumma ke awareness program bilang SMC do nangi abe mana pro UT chadam de tum long te ada SMC lo school management committee tum se report apna last year nearly 42 crores nearly central government ban education primary ban ME school last year tarka ta nearly contract system all funds goes to direct SMC school management committee tum se right nama additional classroom lapen ke ko partition lapen furniture ame mahla masjid lasi none prima ba ke media fund lapen nama tum ta ke alengan se lo mekan se lasi nama tum ta na corporation kona teachers si kona si duty chiklam pe lasi chiklam pe kona tum ta la hai ba ke tum ta action Sir, la proxy la ni mo pani ni suspend Sir, la proxy teacher apa yang sana? Mani pane appointment of teacher bingung apa yang sedang jadi gitu. lain ada complaint la solam ni alulong si written complaint to nahi non bang written complaint abe jo ni per si la hai non ni alulong jo evidence to nahi proof jo nahi la pe complaint ang kilo from inquiry boy pas inquiry boy lo from de kala report apilo kala lo de la jo ko khanda ni la hai sir dili mu ban tanda ni leke suspend milu mati million drop Sir, ini tentang ke border problem lagi inter district interstate ta problem dopi. Nasi border solution bang. border bang ke la no da bang ke parliament jang ke solution ke la jang la sin isun da ke talent training camp da ni la pen kes da ke ason inkan nasi dia kamandu training camp ki bilo ke bang harus kita bari kita son kon bongji training ini mah dari itu kerja longa suai jam tadi Hong habis 500 yang kunci mati mana punya ni dia lo jalong ni nak kagak lo pun Nagaland border jalong ni pek Johor lo Nagaland border ekdom benar jate orang tumban ni Anggelan tu kamandu training dulu pulang te ada pakai training camp dulu pulang te udah pakai alang tumba course tumlok si helikopter tumlok si bang baru ada konstruksi bang आगे लालो पुलों दे लालो तुम आगे लालो पुलों लगे बन के भागे अच्छा सर अच्छा कार्बी yang nomor ke 62 tu lo hormu ke तुम के लोग टांगो 62 के तुम दो होंगे पुसी तुम दा तुम मस्जिद नंगी लासी ना तुम चैनल ट्रू पे ना तुम ना पचनी ये भागे लालो
autonomous state ya constitution no provision dolo na autonomous state ka implement ji buda pichunji pulong te cabinet decision na central mo state kali cabinet decision and that pena phi parliament lo ke plus ke place ye phan ke ponji ye phan business of lease lo ke thaponji ye phan president of india phan SN and president of india SN na cabinet pena pc cabinet a memorandum of tank Inke speaker about business of lease lo thapon discuss two-third majority lo parliament lo pass lo kulong te inke ako Rajya Sabha dola Rajya Sabha pass pe na philo kulong te la si to mante na break na ki la si sumana procedure non la paragraph 2 pen sub paragraph 7 separate electoral rules katiyan ji provision ke dono sida ka implement ya ja kong ki tumalong mai that the Council of Ministers as per Constitution of India Article 164 Council of Ministers si hoda ke governor bhanke hukum future la CPIL kita tum do high court thane tum samil PIL kita pe tum claim filo de tum lo kita lo ta governor bhanke Council of Ministers bhan kita approvision ke to approvision to ta ka implement ji aja kong ke council ke governor fan hukum kiya ja kong ke lake council of minister alang tum si ada minister tum sing by pop kipine di sana teng si bala ke claim non kar biang long ke da ke 62 area A B C A bang ke ka non kacharial district B bang ke Karbiang district C bang ke Bodoland territorial area lake paragraph 20 tata ke bangjo mane election am thuru nongle ko abe paragraph 20 teng ade idea seat jo dake lasi latung dake na close it lang constitution of close it long lang latung close it lang thanje atung julo thane hapdan se thana ke mane pepling de bila la close it long ke toke nangjong si Nangliang ta dinan korang Nanglong si India CNC lo Nangliang si Peters lo de Nanglija election ta la si SDC ho challenge lo alag tum Dr. Jonjong pis ni kana thal je ni tum challenge lo pala so jingkong pe Nepali thulo ta ta pile zilip so thulo remde high court case lo remde etia da ke procedure lama ating la si hai ba ke non jitu lagi di pakai langsung jitu agreement dengan jadi nomor sokan kera dia sit kia pi tasib dia sit hong kera pije ulong so dia sit ulong jo lapen dia sit kia pakai open lagi juga tulung tapi kur foto mah tulung atung nasi rat pakai tantap sirat mungkin berbeda jadi nang kita tulung ini kita tulung atau mandi pi buali nonang ini benar nakal Meghalaya ke ada 55 ke reservation do Hake open for all ada ke 96.9% Inglo sudah Mizoram ada ke Inglo sudah 96% ada ke reservation tu Nagaland reservation tu Mizoram dah Arunachal reservation tu dan reservation kibi ke kahin no je nona tengke non te lasi long corruption ta joka thukro asi lasto bar ke Karbiang nomra tu chini patasi pini itu election apa ana konsensi ni tu mai meeting download itu BJP pen council itu celang rapat asli itu malam tak banyak pasal jenis ini Karbiang orang tu mungkin bakal lo naik ke coba pansi ke thata pada urus ke orang ni ke MLA dah coba munno itu dongkam sarpro office tahu kampung pun dah lo langsung si sosial media langsung press media lah opinion talk show langsung bulan itu lang mati oh dongkam sarpro office tahu kampung pun dah kolonia bagi pun orang pun dah lo Dipu siling sarkul pen dake hai ekdom ho gulakat pon da dake ekdom itu da longle pilang aja kong ta belu 3 lakhs 15,000 mosin disari de longle ke jo kan kotak 3 lakhs 15,000 family ban longle kotak jo dia ek paisa ta kai de lahai ke nala non da taxi buat ke son asi rar ban ko chupai se power pachiru ya to hai to ke lakhe तुम्हारा फल वो अन्ना के थकता
Nah tuh bang sih itu mana itu bina. Sir, isi question. Mana जो वाला kimi minister kita yang bang, ini di Google Cina loh. Nanti pak mana dak alang dulu dak asal kai bukan lagi discrimination sih kuri. Lang konflik. Inglo mas suara pasti pun apa na jisilang kasada. Oh, boleh lah sih Allah. Lagi bang Hai Kamal BJP ke lagi National Political Party. Boleh lah selama sir. Dak nanti mana Korea semua nak hadi. Asal kai bukan lagi discrimination kuri. Lang konflik. Ini kita ada yang tu. Soalan bang. Lang pangkre konflik. Lang pangkre konflik. Oh lah suara kali 8 lah solamang jadi 8 solamang ini pulau je dake dhonsri bangke itu apran kongres nekan kre kota dake pen hastu varsity kali bagara sila continue sila medical lalu ningkan gap ta project di pusat ta lagi masalah mati alang tanga di malang celangli belum dia lagi alang ningkan kali bagara Usar Sialang isialam langsung nyeta tapi pulang di pulau. Usar isialam di food town Arlola main road bang ke tuar misalnya setelah ward Arlo rong Arlo tuar bang apa meji pan la non government long kedeng ponduji mah ada ward Arlo tuar bang heno usar mana rong sing don hawa sing Apa drone hari pulang ini Salah sana taksi pong penang ni pulo je officer tum gikle me chok chelo nang lipen nang tu pening sai ponji pulo. Semi 2016 ni kan nang lipen kan je pondo je contractor atom jong si kamiklam chok che pute atek benchi polam do. Sinona phoye bang ke nang Benglo si lagi lah, kar ada dia tolong lah, amam kan apa ke deh, dan dong kat hana benglo lah, visi aku ne ciklem po signature yang sih tolong me petang apa, BPDC atau apa, ada ni pulau mati, yang si lah soalong kan yang si lah soalong kan ciklem petang ti pulau te ni atek beng signature atau mati, lah so dek amam kan dong kat jemlong dulu ya, logam long. Nunggu ini dulu le, api masih aku alang lo jatuh lo ni petang pusar pulo, ya lo ni petang lah tolong tangan. Masih non lah kam keklem clear kontraktor belum tel lah pakai, non petang pakai itu makan lah consider. Asal lah penisol lah mulan, implement lah, nanti dum last terms lah kaning cepon lah. In that district long, konsin get Islam sih, cuma komentus Islam. Lagi pancing po juga election tu rumah leader lah, non pinikan isian bang keklem, lah klem po pancing. Sir, langhin mang itu apa bi kan ke kosan ni kan SDC pe na fian mang kan ko ya fian mang ini ta government kan semua sak bilong ni. Non pon ke lah sobat sini, mana lah makaji, lah son ke thang. Bukan apa beda di pada saya kan ada hijab apa bila dalam main dalam sini tu cik baca saya. Coba boleh.